Kiaria mucemanio ri na arimi a manjani kauntiri ya Embu mwene gitwa ruvonge rwa ukuri wa manjani bururi Enos Njiru aniririte kumana na ripoti ya kuthurimwo gwa utongo wa matinga ma manjani kauntiri ino kuonekanite migunda ya eka 242 iria yaguritwo ni atongoria na vuga vere a matinga ma maya yaguritwo na marua ma kungumanua na riu migunda iyo ni icokererete ene. Njiru akorwo ta thara iyo iragwira atongoria kavinda kau ni tondu matiambite gwika utuiria mukinyaniru wa migunda iyo mbere ya kumigura. Kalangari ritete mugunda wa eka 100 nunduru andu aria onthe maguraga migunda ino matieka kindu gitagwa due diligence mavote kuona mwene mugunda no kugu mauka mundu ayumirio gwa uganike mwene mugunda akimaretera fake titles makithie makigura migunda akandikithia kuthuthurua gwa atongoria acio na kwira makogatikana na mavitia matuige ya kurivanga meyo niguo arimi matikakinyiririke makiria kumana na thara iyo miario ria gwatombaru ni mwene gitwe itinga ria manjani rikurire Joseph Rwanjau. Migunda ino ambugire ni kwerire twathire kuroria migunda iguritwe migunda mingi muno iguritwe ena mathiga imwe kagorwa ikundu cia ndari wana gutangia ari kamiti na imwe yagorwa nginya na taito itaembega koguo taito cia kanjwa forensic audit ni ekirwe na recommend migunda iria etagirwe ni kugurwa na koguo kuma report ya forensic audit wa mundu wae participate na kugura migunda iyo ni agokorwa kwene thitanga yake. Maumirira mama mokite okavinda rikare matinga ma manjani marombeka mitaratara ya kunyivia ngarama ya matumiri. Itinga ria manjani ria mungania rigakora igikiriro rito kuriukia tabarira iria mambiriritie guciarithia thitima na kuringana na mwene giti Mwenje Njiru undu ucio urambiririe mweri wa Januari mwaka ukite. Coming January ni tukuvota kufufua murandi ucio wetu kenda tuvote kuthia manjani na thitima cietu na ukona ukaroria ithiiri ivotete gukwa ciina murandi ucio ni ivotete kunyivia cost ya onthe na makavota kuongerera revenue ciao. Niguo arimi matetheke makiria na urimi wa manjani ambunge makarua gutabania ndereti bungeri iria igacukuma thirikari nene na iria cia kaunti kuruta mamwe ma magoti maria maumbikitwe kuma uthiria na wendiari wa manjani. Bandore Vakameme TV ni kauntiri ya Embu ni Beta Dennis Fundi.